November ni thuma US President in Than neitura in buat saina akal mup lain President Donald Trump le anupuite chu COVID-19 an kai ti puan zarania. Trump hi a positive atanga darkar somni pali po liam lova damdoi ina dalu nga lane. Mitam takin ripui hi achan thatna tan akai lui angdewate an chuale toa. Mase hi chu fin fiana omlo le Republican candidate beina chikhat ani ome. Trump hian Democrats lam candidate Joe Biden chu aking dona. President in Thandona anti trinangin presidential debate tepo anram sana a tholeni zan khan at ho khatna tan anlo nei toa. US President ni tumte in chapchar tona chuan aro puilo ber pol aniye tia soizui a hloviau mai. Trumpan Biden athu soichu trum somsari pathum ati boy mana. Biden hian minute somli pathum chung thu soin Trump hian minute somthum pariat asoi ve boka. An pahnia anin nial buena satawangin moderatorin akhap fo angaya. Biden la hi alo thin cheve bok. Lo ngoi hle lamole ti trong kam te po amang nge. Hetiang borvel hi ani wangin in chapchar thoni na tang chuan kalphung ti danglam antum toa. Presidential debate buat saitu commission chuan in nial buena le trongkam na taktaka in beina awm tolo na turin an microphone off sakte po antum toa. Kalphung thar tur hi October ni sompanga a Miami, Florida a presidential debate voi ni na an nei mangein ti chua man antumane. President in Thandon reng hian media lamin mipui ngai dan an lakhom thina. Paul Tren khat chuan America mipui za a somkua te chuan an vote lam tur anti chiang toa. Debate hian kongro asuvak don lo antiya. Debate a chet hazo ka chuan media lam polin Bidena anda a. Trump pero chuan a chet hadzok thu asoi ve thungane. Donald Trump hi Paul pariata ngai dan anla kho matranga chorwalin za a somnga palibor velin President tatan andu tolova. Za a somli parukin President ni chhun zom turin andu thunga. Heng Paul hi hunenge mochen atranga la khom toniin mipui ngai dan adang lam lutuk lova. Tun naya san lam apan deu boka. In Than campaign awangin mipui rilru adang lam te chiam lo ati theyome. Biden hian Paula ama du tu za a somnga vel aneya. Popular vote a chuan asang jok hret tura ngayene. Mase popular vote hi president tata na tlinna ani chuang lova. Biden hi atling ti chu he Paul hian alantir chuang lo thung. Trump hian kumsang ni som paruka politics a ton hriat nga to tak mai Hillary Clinton chu anheya. Kumina khatiang bokha thlennon tir le atum dona. Achak lo ani ro chuan vote thak dan kalphunga lung oi mai atum lo thu te po asoi to bok ani kha. Trump hian Vice President Mike Pence chu ama thlop tuatan alahman chun zomzuin. Joe Biden chuan California Senator India chul chuak Kamala Harris chu thlang ve thunga. Party nia hengmi pali te hi in beiber tur chu anita. Democrats lam presidential candidate Joe Biden ale athua puitlem hantar lang taila. Biden hi Obama hunlaya Vice President na lochel to hania. Kumsang ni le som paruk in thana Trump a vote tu. Ahma a Obama vote 310. Democrats lam an vote le theina tur chan ania. Politics a ton hriat alo nei that to baka. America ram enkol turin mipui te chuan kong hranga Trump a ain anda sang zoka. Hetilai hian kum somsari pasaria upa ani ve towa. President na hautak le thahe tak mai thok turin ano pangwak to lo thunga. Chuba ka chuan chet phel na le trongkam lo che sual zau anga to viau. Hei hi Republican lam chuan ama be natan an hmangna sakhop mai. Kumsang kazakwa somriat pasaria khan atrum khatna tan President chu alo tum ve towa. British Labour Party hruai tu thu soi chu
ama ir om chua kang devin alo mang toa heiba ka hian kumsang kha zakwa somruk panga a dan azir tumin exam paper ti ching pen te po alo nei to boka hengte wang hian ain nu do pha to ne presidential debate a khan Donald Trump chu vunrong in thliarna kalpui tu berangin apua biden hian kumsang ni pariat atang khan hetiang lama ngai theitur hi alo chak chuak fo to a swine flu wangla ya athu soya wangin ahnua ka soitum jok chu tia a in soifia thatle chen te po angai to a tun hnaya ngei po Trump a vote tu mi hang te chu mi hangan ni lowang atia hemi soipo hi ngai dam adil zui le bok ani kha tunin thana a aula ber chu Obama hun la ya kirle ani de ubera Trumpan annual suat dak Paris Climate Accord ta kirle chu atum masak pol hania kumsang ni somthum panga chuan America ramin boruak chia siam chuak lovin kolphetha kan siam thei towang ti chu ti hlo tlin atum dona hemiatan hian dollar trillion ni borvel sena in huam nge nge a mase lungal theile tuyal thei man tlem chungchang ero chu asoi chuak tamwak lo thung Pennsylvania le Michigan a hlo ngal don wangane angai poimo turzinga healthcare a chop chuaka Shipui len lai ani bok nen arem chang hle damdoi lama inen kolna man tlom jok Affordable Care Act chu zawa America mi pui za a somko pasari ten an chhor tangkai theitura kalpui te atum bok heiba ka hian America ro puina choinuna ramdang abikin neito ramtenena inkung kaina thra neite sumdona lama China diklona hai chua in shekle ti borvel nilovin achindan kongjonte atumboka heng hi a policy lian zualte anne akhingpui Republican lam Donald Trump hi media ten nasatakin social thin ma se ama thlop tu America mi pui mun thuma thena mun khat borvel chu andang lam pha chuang lova kumsang ni song parukang chi akhan anla thlop reng nia tarlanane economy kai noya phei chuan America mi puiten biden ai hian an ring zoka tuna achak lo na ber chu hrileng nina langta ama a campaign a mi puitam tak a hip khom thinang kha tuna chuan arem tolova tripui do konga a sarkar malak na chuan soisel a hloviau boka ama vote tu te kumu patolam te chu atuar na ber ania wangin Shipui hian avota tikia mayang ti te po arinom rum to ne heti lai hian thlantlin ani chuan na chialak le economy chu ngai poimo turin Trump hian a chop chuaka Shipui len ma khan America economy chu athang man viawa chu tiang han thleng le tur chuan anram siam thatle atiamane in thlan campaign boruak lua tu ber pakhat chu vunronga in thliarna le khopui rangsanga tharum thona chuak kaneya hemi chungchanga hian Trump chuan thlantlin le ani chuan thupe ken ko konga mason atiama police lak belle thuam thatte atel bokane economy siam thatur hian America ram chunga natam jok siam chu thilpoi mo nga in thlasom chunga na maktaduai som siamte sumdona te naw maktaduai khat siam tharte atiama heiba ka hian a president masak hunlaya chia tin hiam chu kalpui chun zom atuma chia tin hiam hi company lian lamin anchor tangkai deu ber thung nia soyane China nena sumdon na lama indo na ro chu soilang tam tolovin America rama na te chu hum him atumbok Shipui leng mek chu umbo turin adam doi mu chua konga thei top chuatuma kumin kumto pa chuan a in vena dam doi nei man dan tur dapa kumsak ni le som ni pakhata chuan nun phungpa ngaya kirle mante dam doi le mamo dang in chek nga tanga shrilenga omle poa nathok anin daite atiamane an mani thlop tu lama hanlut koi talokila Donald Trump Vice President Mike Pence hi Christian thatak mai ni in kumsak ni le som paruka evangelical Christian ten an vote chan po kha
ama wang hi ani pakhata kumina po hetiang bok hi thlentir le ain be se ne Vice President na atho chungin sa khozalen na tan ma alana sa a chuti rualin Srileng do konga soisel atok na save hle bokane Joe Biden atho pui Kamala Harris hi campaigner thazet mai thu soi thiam le mi hne thei tak mai ania vunrong in thliar na kai noi borua ka Biden atan vote tamzok a hip thei ngei te po an be seya heti lai hian Democratic presidential candidate in chuna a in nu do ma da na tangin campaign nan hian sumanei vaklo nina lang thunga hei hi a chiat pui ve thei nia tarlan ane an president nilai Donald Trump chuan a Trump khatna a hmang zodon ta a president tha aniem tilam hanbi chiang le taila ate funga in than campaign a aw hla ati hlotlin dan kan hmang dona cheng nuai thum sem tiamin asem tak takem ti borvel te po ani mai thene a hlotlin na tangin tran taila chia ti niama tiam chu kumsang ni le som pasari December thla khan ati hlotlinga a hlok pui tu chungcha ngai ro chuan in nialna anasavio mai corporation tax chu za a somthum panga tangin za a som panga a ti niamania hei hi Biden a chuan president na achel theini chuan ti san le atumane sikle sa danglam zel tur dona ta na Paris Climate Accord po America masona dal tu ne tin in nu do alotum to a president ania tranga thathum nuwa America chu he in rem na trang hian a in nuk do ka November nili president than tu ka an chuak fel thei to do na ne Supreme Court Judge Ruat Thar au pui te po ati hlotling thei bok heba ka hian kumsang ni som paruk in than campaign lai khan Middle East a firfiak te bei an niang tina lo soi to a Afghanistan a nuclear ral thuam nilova bom thok chak ber an nei chu thla kania Iraq le Syria tangin firfiak te an chuak thei boka firfiak roi tu ber Baghdadi phei chu US sipai te chet na wangin ama ain ti hlum nge ani kha Tel Aviv atanga Jerusalem embassy sona Israel khopuyata na Jerusalem pompui po kumsang ni som pariata khan ati hlotling bok apum hluma ati hlotlin tak lozinga sipai nu kirte atela Middle East atangin sipai zongjong nu kirvek katiama mase kumsang ni le som pasaria khan Afghana sipai sang thum atirbela Middle East sang ni borvel anom boka hei hi firfiak be na wang ani deuh ber kumsang ni le som pariat December tha Syria tangin asipai athiar chuak thunga mi zanga vel chau anom toa Afghana tangin sipai tamzok thiar chuak turin ruam manna asiam le to boka in than ma chuan sipai sing khat le sang thum om thin kha sang riat le zaruka antla thaman to tura ngaiane sumdona chungchanga Trans-Pacific Partnership atanga in nu do chu atiamange in atipuitlinga mase telle po apoi tilem lo tia soile thung Mexico Canada le South Korea tenen sumdona lama in rem na thar chu atiamang bokin an nei theya China ne ne ro chuan boruak an nei ta hluai thung ani kha dollar tluk le ding on telman bungrua a tariff anin lak siaka kuminogas tha khan China nen hian in biak na nein sumdon na lama in do na hi beng dai deu te po antum to ni na langane America rama Muslim te lu theilo na tur alowa pui to chu ati hlo tlingpum hlum theilowa Supreme Court ta athu pe kan khinga heti chung hian ramdang mi ten America a anluwa anin ben bel thin chu zawzo ka khap ani ta thungane Cuba nena in kung kaina thale in sumdon ton na nei tura Obama malak na chu Cuba bakin ahlok na antel lautin ti top alotum toa kumsang ni le som pasari khan sumdon na le veiwa na akhwa khera Havana a US embassy chu hongma se ambassador ro chu ada lo thunga rampani te in kung kaina chut cha veke ro chu atipuitling talawane
medical lama America mi pui za a som panga huam velo Obama care chu nual suata adanga thak atiam boka avai vai chuan Obama care hi pai thatheilo ma se a 3000 ro chu ati top thei a campaign la ya alar pui Mexico le US in rina chu Mexico sum sengin hung chua vekaniang tipo a 3000 ati hlotlinga America in an sum an seng thunga melza somkwa palia thui chu an hung mana athara hung tak phei chu mel thum vel chau ane hung na bang siam na tur hi Democrats lamin suman pek du lo wangin kumsang ni som pariat December tha khan President hian emergency te po alo puang to nge ani kha China in an rambung roman atlom theina tura an poisa hlutna anti niam thin dona po aw hla aneya kumsa ni le som pakua August tha khan hemi chungcha nga hian malak na nein kumsa ni le som ni January tha China in kanti to lowang anti awangin malak na chu nu kir anita ne ti puitin lozinga ramdang atanga document nei lova America alut mi maktadwai som pakhat le chan vebor velte anrama thon hole chu alang sarber te zingami ania mi maktadwai som pakhat chuang thon ho atum lain kumsang ni le som pakwa khan mi nuai ni le singruk chuang thon ho ania Obama hun laya mi nuai li chuang an thon ho po aphatalova Supreme Court in ramdang atanga ron lut no pangte hum himna dan athria du lo wangin he aw hla hi a hlo tling thei talo boka infrastructure siam thatlampo aw puima se malak na lian tham omlo aw hla zinga a hlam chia tak te po omboka nei to tanga in nu do tiama se firfiaka chet na om thei wangin atum zui du talova a campaign la ya soi hlober Hillary Clinton ni tani na khung po president tata na laklu ani hnu loka athul zuita ani kha economy reform lama Trump hian ma alatra a ma se mulok lo ripui leng awangin a ming chetaviau thunga hridona hi economy choi kana angbokin vote thak tu te ril rusiam na pakhat tania heiwang hian Trump hi mipui ngai dana sang tak tak theilo niam tak tak theilo ani pha ta niin alangane